Dobroveče, poštovana publiko i poštovane kolege. Dobrodošli na manifestaciju Nedelja novosadskih pisaca u organizaciji Društva novosadskih književnika u saradnji sa Gradskom bibliotekom Novog Sada pod pokroviteljstvom Gradske uprave za kulturu. Večeras, drugog dana manifestacije, govorit ćemo o antologiji Novi Sad pesnička prestonica priređivača doktora Zorana Đerića. Uz autora antologiju će nam predstaviti eminentni pesnici Goran Ibrajter i Branislav Zubović. Zoran Đerić, pesnik, kritičar, teatrolog, filmolog, univerzitetski profesor, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, stalni član, saradnik Matice Srpske, član je odeljenja za scensku umetnost i muziku Matice Srpske u Novom Sadu, član je uredništva Zbornika Matice Srpske za scensku umetnost i muziku. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada. Sada bih zamolila Zorana Đerića da nam kaže nešto o priređivanju ove sjajne knjige. Izvolite. Evo, samo na samom početku da objasnim nekoliko nesporazuma do kojih je došlo, a i moralo je doći, budući da ovaj projekat koji sada promovišemo, u stvari najavljujemo, on još nije gotov, ali je započet pre 2 godine u vreme onih korona zabrana izlaska iz stana i onda sam došao na ideju da proverim da li je Novi Sad ono što sam verovao i na ovaj način sam pokazao i da jeste, da je oduvek bio pesnička prestonica. Znači, ne samo kulturna prestonica što će biti do godine, a trebalo je da bude ove godine, tako da sam ja sve to pripremio bio za ovu godinu, znači tokom prošle. I onda kad sam video da neće biti ove godine prestonica, onda sam promenio malo koncept, a i video sam da ima jako mnogo pesnika koji zavređuju da se nađu u koricama jedne knjige. Tako da sam odlučio da napravim prvo jednu panoramu pesnici Novog Sada, koja je izašla prošle godine, tako već, ili ove, već se neće. Prošle godine. To je ova. I ona je obuhvatila uglavnom pesnike 20. veka i ovo sad 20. godina 21. veka. Započinje sa 2 pesnika koji su iz 19. veka, Laza Kostić i Zmaj, ali su oni i životom i nekim svojim delima ušli u 20. vek, a pritom su bili vrlo vezani za Novi Sad, zato mi se učinilo da je dobro sa njima započeti jednu ovakvu panoramu. Ovo su, znači, prevashodno bile pesme o Novom Sadu. Ukoliko nisu bile direktno posvećene Novom Sadu, onda su uglavnom bile vezane za neki toponim ili mesto nastanka ili za nešto što bi moglo da na neki način kroz jednu pesmu predstavi predstavljene pesnike. U ovoj panorami se nalazi 165 pesnika sa po jednom pesmom. Ima par izuzetaka, ali to je zato što su pesme bile povezane, recimo kod Stevana Tontića, on ima jedan triptih Novosadsko groblje, tako da je to bila celina. Ili kad su pesme bile kraće, kao kod Vujice Rešina Tucića ili kod ovde prisutnog Gorana Ibrajtera. Znači, ovde na ovom prvom primjeru, koga smo promovisali prošle godine u decembru, baš na ovom istom mestu, u okviru Nedelje novosadskih pisaca, bili su prisutni još neki od autora koji su u ovoj antologiji. Nažalost, polovina njih nisu živi. Ima među njima i mlađih autora. Najmlađi autor je Milena Kulić, koja je rođena 1994. godine. A znači najstariji su Laza Kostić i Zmaj. Tu se nalaze pesnici ne samo srpski, već i prevodi njihovih pesama na srpski. Tu su pesnici značajni koji su živjeli u Novom Sadu, koji su bili i mađarske nacionalnosti, i slovačke, i rumunske, i rusinske, i romske, i hrvatske, tako da sam pokušao zaista sve autore koji su bili u Novom Sadu
stvarali u jednom delu period, mislim, svog stvaralaštva ili su samo studirali, ali bili vezani za Novi Sad. I samo kad pogledate spisak pesnika, postaće jasno da je to zaista velika pesnička reprezentacija i da zaista ovi pesnici mogu da uđu u sve antologije, kako znači na srpskom jeziku, tako i na svojim nacionalnim jezicima. Prosto je fascinantno, recimo, samo da pomenem neke od pesnika koji su možda manje znani ili možda nisu bili povezani sa Novim Sadom. Evo, jedan od njih je Miloš Crnjanski, koji je jednu od svojih, da kažemo, programskih pesama Sumatra napisao upravo u Novom Sadu, u hotelu, sada je to hotel Vojvodina, a nekad je to bio hotel Jelisaveta, i koji opisuje kako je ta pesma nastala mnogo kasnije u komentarima, kako je putovao vozom, vraćao se iz Austrije, prošao kroz Frušku goru i onda opisuje sve svoje utiske i voćnjake i kad dolazi u Novi Sad i spavao je u hotelu i onda u hotelu sabrao je te neke svoje susrete koje je imao sa ljudima u tom vozu i nastala ta čuvena Sumatra. Tako da on itekako vezan za Novi Sad i ne samo tada, on je dolazio i imao neku tetku i kupao se na Dunavu i poznati su njegovi opisi kako se kupao u to vreme predratno na štrandu, da su svi imali neke kabine, bile su kao maltene klozeti onako od dasaka u kojima su se preslačili i muškarci i žene su imali drugačije kostime nego danas. I tako da je on znači vezan više puta i višestruko i za Novi Sad. Jedan od takvih pesnika je i Vasko Popa, koji je rođen u Vršcu i živeo uglavnom u Beogradu, ali je vrlo često dolazio u Novi Sad i bio vezan za Novi Sad i preko Matice Srpske i letopisa i napisao je i još jednu pesmu posvećenu Novom Sadu. Aleksandar Tišma, koga svi znaju, Miodrag Pavlović, koji je rođen u Novom Sadu i to se često zaboravljalo, rođen u Novom Sadu i posle toga se je vezao za Beograd, ali je napisao i on pesmu posvećenu Novom Sadu. Stevan Rejčković je jedan veliki srpski pesnik koji je prvo radno mesto imao u Slobodnoj Vojvodini, današnjem Dnevniku, radio znači kao novinar i proveo je jedan period svog života u Novom Sadu. Recimo, već tu su poznati Miroslav Mika Antić, Duško Trifunović koji je došao malo kasnije kao emigrant i tu je i umro. Zatim tu je bio Jovan Hristić, veliki pesnik, teatrolog koji je umro u Kamenici, ali je bio vezan pre svega za Sterino pozorje. Danilo Kiš, znate, on je proveo detinjstvo u Novom Sadu i bio je u onom redu za guranje pod led na Dunavu 1941. godine, ali eto, srećom, rupa se bila ispunila leševima i on je preživeo, ali mu je Novi Sad i boravak u Novom Sadu ostao trajno i u njegovoj poeziji, a posebno u prozi, u onom njegovom prvom romanu Bašta Pepa, ali i posle u drugim, stalno se vraćao na taj motiv. Zatim, tu su pesnici kao što je Vujica Rešin Tucić, Judita Šalgo, Katalin Ladik, Hronjec, Zubac, Pero Zubac koji je od studentskih dana bukvalno u Novom Sadu. Zatim Stevan Tontić, rekao sam, koji je došao kasnije. Ima ih zaista mnogo od ovih mlađih. Vojislav Despotov, mlađih, a već mrtav toliko dugo. Zatim tu je Jovan Flora, Milan Dunđerski, Đorđe Balašević. Tu sam se najviše dvoumio, međutim zaista je Balašević bio i ostao pesnik Novog Sada. On nažalost nije više živ, ali je i on napisao jednu prelepu pesmu baš posvećenu Novom Sadu. Od ovih naših savremenika, evo da pomenem recimo Selimira Radulovića, Simona Grabovca, Dušana Radaka, Ivana Negrišorca, Blagoja Bakovića, ovde prisutnu Milenu Letić-Joveš, zatim tu su Radovan Vlahović, Gordana Đilas, Đorđe Kuburić, Veroljub Vukašinović koji je studirao u Novom Sadu i
proveo ovde jedan lep period života, jedan odličan pesnik koji je sada među najznačajnijim savremenim srpskim pesnicima. Zatim Miroslav Aleksić, Martin Prebuđila, Ištvan Besedeš, Vojislav Karanović, Milan Micić, Olena Plančak-Sakač, Ladislav Čanji. To su sve i naši članovi. Tu je Nenad Šaponja, Sunčica Radulović-Torbica, Viktor Radun Teon, Laslo Blašković, Jelena Stojsavljević, Oto Horvat, Đorđe Despić, Vesna Korać, također prisutna. Od ovih mlađih još, evo, Alen Bešić, Zdenka Valen Belić, također prisutna. I Siniša Tucić, Bojan Samson, oni su imali sinoć tako, nastup. Maja Solar, Sonja Veselinović, Stevan Bradić, ovdje prisutna Nataša Bundalo-Mikić, Branislav Živanović, Snežana Nikolić i tako dalje. Znači, pokušao sam, naravno nisam mogao sve da ih zastupim. Prvo što sam bio ograničen pristupom u biblioteku ili nije mogla da se uđe u biblioteku, nije radila sa drugim licima. Koristio sam maksimalno svoju biblioteku, sve što sam imao, i časopise i knjige, i naravno ono što sam mogao naći na internetu, i tu sam primetio da većina pesnika nema svoje pesme na internetu. Malo je njih koji su imali svoj neki, da kažemo, sajt, a neki časopisi su bili u toj elektronskoj formi. Ali ova panorama pokazala se da je bila potrebna i na moje veliko iznenađenje ona je prva takve vrste kod nas. Znači prva koja govori o Novom Sadu i tematski je vezana za Novi Sad. Pre toga je bila Nova novosadska priča koju je također radilo naše društvo. Priredio je Nenad Šaponja. Kada je ova panorama objavljena, ja sam onda čekao nove šanse da nastavim ono što sam već bio prikupio, a to što je prikupljeno, to potiče od 18. veka do danas, bukvalno od vremena kada je Novi Sad i osnovan, i od nekih nepoznatih pesnika preko Zaharija Orfelina. Ima još jedno 10-ak pesnika iz 18. veka koji su i živjeli u Novom Sadu. Među njima su možda i najznačajniji srpski pesnici iz tog vremena, znači i vremena klasicizma i predromantizma. Zatim tu su pesnici 19. veka, kada je Novi Sad bio srpska Atina i kada je postao, pa kažemo, po prvi put onako velika pesnička i uopšte umetnička prestonica, i kada su živjeli, pored već pomenutih Zmaja i Laze, i brojni drugi pesnici, između ostalog i Đura Jakšić, i tu je bilo mnogo zaista značajnih pesnika. Da ne čitam, ima ih preko 100, ali onda naravno 20. vek koji je izuzetno važan i mnogo pesnika je u tom vremenu bilo i pisalo. S tim što ova nova antologija, ona je posvećena samo srpskim autorima. Drugačiji je koncept, i kada je drugačiji koncept, onda ne mogu da se koriste prevodi ili prepevi, zato što su rađeni iz različitih razloga, iz drugih jezika, a i ne mogu da budu dovoljna potvrda za ono što antologičar želi da kaže. I upravo zbog toga sam se odlučio, znači, da iz antologije isključim druge pesnike ili pesnike koji pišu na više jezika. Ima i takvih u ovoj sredini dosta, bilo ih i pre, i rumunskih, i slovačkih, i mađarskih pesnika koji pišu i na srpskom i na svom maternjem jeziku. Ja nisam hteo da ja budem arbitar da li je nastala pesma ili da pogađam da li je nastala na jednom ili drugom jeziku, i to je bilo vrlo rizično, da li onda pravim antologiju prevoda ili pesama koje su originalno nastale na srpskom jeziku. I naravno ima tu još nekih otežavajućih okolnosti, što smo bliže i 21. veku, sve veći broj pesnika, sve mlađih pesnika, koji itekako su se afirmisali već svojim prvim
knjigama ili drugim, neki imaju više, ali kriterijumi antologije su mnogo strožiji i oni moraju da se povuku malo ranije kao neka granica do koje treba ići. Tako da neki od tih mlađih pesnika, nažalost, neće biti u toj antologiji, ali ja pretpostavljam da će ući u neke druge, koje će biti bliže 21. veku i savremenosti. Ja bih sad zamolio Natašu da pročita ovog prvog pesnika, nepoznatog pesnika, i tu njegovu pesmu o Novom Sadu. Hvala Zorane na ovakvom pojašnjenju i paraleli koju ste napravili između knjige Pesnici Novog Sada i antologije Novi Sad pesnička prestonica. Dakle, antologija Novi Sad pesnička prestonica se otvara 18. vekom i pesmom nepoznatog pesnika. Pjesan za pohvalu nekotore gozbože novosadske. Srećan dušo, srećan sad, kad si na svet stala, srećna tebe, Novi Sad, zemlja vaspitala. Obhoždenje, krasota, medne reči, dobrota, predivna mladost, novosadskim velika, damam jesi prilika, ti opšta radost. Metni staklo nastal, gledni oči svoje, poznaj da su ko kristal, bez poroka što je. Silni pogled, sam magnet, pamuk ruke, grudi sneg, obraz prilika. Mnogocena svila vlas, slatkoglasni tvoje glas, što je muzika. Ni podobna tvom licu, ni karmin boja, rubin usna ružicu, prevoshodi tvoja. Belo telo belilo, obrvice mastilo, čelo zračni dan, dični stas među ženama, ko što je među granama visoki jablan. Da s živila vremja to, kad su žertvovali, pred oltarem tvojim 100 žertvi bi su dali. Daj mi ljubav tvoju dar, srce budet mi oltar, žertva budu sam. Na oltaru budet stih, hram postavit medan tih, tvoj klijent madam. Nepoznatog pesnika, nažalost, ostala je u nekim pesmaricama iz tog vremena, zabeležena, i ona je zaista jednoj novosadskoj gospođi posvećena. I taj prvi period, znači 18. i 19. vek, to su uglavnom pesme o Novom Sadu. Znači, na neki način Novi Sad je tu glavni motiv, ili su napisani ili kroz neko direktno obraćanje. Pre nego što dođemo do naših večerašnjih pesnika uživo, oni su pesnici 21. veka, ja predlažem da mi čujemo i ove pesnike iz 19. odnosno 20. veka. 19. vek, Sava Mrkalj, selo Sjeničak, Gornja Krajina, 1783. u Beču 1833. Sastavljeno kad u Gornju Karlovačku bolovaonicu dospedoh pobeđen i ostavljen od svega sveta. Jao, jao, jao 300 puta, pala nam je pala kocka ljuta, more zala, ov je svet, led i vatra, zrak i grom i voda, zveri i zmije, gad od razna roda, često vek nam čine klet. Zlo je mučno sadašnje podneti, zlo nas bivše peče u pameti, buduće već jede nas. Dnevne tuge rađaju sne hudne, a sni noćni rastuže nas budne. Jesmo li bez zla koji čas? Čovek strava čoveku veća, goni pravdu što je sviju sreća, goni mir iz sveta sav. Vuk ne lomi reč ni veru svoju, topi kartač, ne privezu k boju, anakonda, ris i lav.
Ova pesma je ušla u više antologija srpskog pesništva. On je, nažalost, poludeo i umro rano. Ostaje samo nekoliko pesama i sve ih je objavio u Letopisu Matice Srpske. I prolazio je kroz Novi Sad i bio je i u Karlovcima i tražio svugde sebi leka. Na kraju je završio u ludnici i sad su nedavno snimili jedan film posvećen njemu i njegovom životu. A znamo zbog čega je značajan, jer on je jedan od prvih koji je osmislio tu našu azbuku i bukvalno je otvorio put Vuku Karadžiću koji je posle toga to uobličio i bio je azbukopretresac i azbukoznalac i zaista izuzetna ličnost, nažalost tragična. Sad nam je 20. vek. Takođe tragična ličnost, a posle ćete čuti ko i zašto. 20. vek. Milan Nenadić. Rođen u Grkovcima kod Bosanskog Rahova, septembra 1947. Od 1998. godine je u Petrovaradinu, gde je preminuo 2021. Tragična hrpa. Ko smo? Ja. Telo ne obavlja neke poslove. Neka su čula zaribala. Umnožile se rupe u sećanju. Radio bih. Šta da radim? Ljubio bih. Gde su te usne? Visio bih. Gde mi je vrat? Ovu nevezanu, ovu tragičnu hrpu ostavljam na miru sve češće. Šta bih drugo? Prosto rečeno, mi jesmo svi ti delovi. U celini, međutim, nema mene. Nažalost, evo, krenuli smo od ljubavne poezije, došli smo do prilično tragične i mračne, a sad se nadam da će pesnici koji su ovde sa nama malo razvedriti raspoloženje. To ćemo posle, njega ćemo posle. Daj, jel imaš Gorana? Goran Ibrajter. Rođen 1962. godine u Mokrinu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za filozofiju. Završio master studije dramaturgije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Autor je drama Kardanus i Srce više nije moje. Dobitnik je nagrade za savremeni dramski tekst na 5. Međunarodnom Kikinskom pozorišnom festivalu. Bio je direktor Narodnog pozorišta u Zrenjaninu, bio je član žirija Infanta i do sada su mu objavljene knjige poezije, pesme Eleazarove, stihije i jaje, uvršten u antologiju od A do Š 8 vekova srpske poezije. Poetski, prozni i stručni tekstovi su mu objavljivani u ulaznici, avangardu, letopisu Matice Srpske, književnom životu, ogledalu, sceni. Goran Ibrajter. Ubistvo ruže. Ubiti ružu nije vrhunsko umeće i ne iziskuje mnogo. Baštenske makaze, ašov, sekira. Makazama najpre orežeš grane, iskopaš krug oko stabla, sekirom posečeš žile i ščupaš grm. Ostatke zapališ. Ruža, eterična, brzo i lako gori. Udišući posmrtne mirise, njenu dušu u sebe primaš, pa i ti ruža postaješ. Ono što te čeka ne iziskuje mnogo. Baštenske makaze, ašov, sekira. Mogu još jedno? Dim. Mračna rozeta, kiklop s bolničkog načetog zabata, kroz krošnje vireći modrozelenih smreka, među očime cilja, istinu mi zabada. Istinu koju ne želim da čujem, koju niko ne želi da čuje. Od čigre i klikera
do teskobe bolničkog kreveta, svakodnevne šake pilula, braunila i kanila, do zlokobnog piska aparata. Tu se zatvara krug. Dim iz odžaka, dostojanstven, u nebo klizi. Putanja šestara, njega se ne tiče. Dakle, nismo osvežili. Branislav Zubović diplomirao je na katedri za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je u Narodnoj biblioteci Danilo Kiš u Vrbasu kao urednik književnog programa i izdavačke delatnosti. Od 2008. godine je sekretar Festivala poezije mladih, jedne od naših najstarijih i najuglednijih manifestacija za mlade pesnike, koja je osnovana 1968. pod nazivom Jugoslovenski festival poezije mladih. Bio je član žirija Jugoslovenskog festivala. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima su poslednje Pečat Varoši i Sremsko-Karlovačke za 2020. i nagrada Miodrag Čupić za 2021. godinu. Objavio je knjige poezije Rukom od vetra tišom, Veliki bol, Opšte prilike, Nostalgija budućnosti i Tremor 2020. Branislav Zubović. Hvala. Najpre bih se zahvalio Društvu novosadskih književnika i Zoranu Đeriću što sam se našao na ovoj nesvakidašnjoj promociji. A prosto evo iskoristit ću i tu priliku da zaista pohvalim uredničke sposobnosti Zoranove, jer ovi almanasi i zbornici koje je priredio su zaista odlični. Jedan novosadski pesnik je znao da kaže, kada bih neko zamerao, kada bi se objavljivali takvi zbornici, ako umeš i znaš da napraviš bolje, napravi ih. Ja mislim da ih je Zoran uradio zaista odlično, uz sva ova objašnjenja koja nam je večeras dao, i zadovoljstvo mi je što sam se u jednom od takvih almanaha i sam našao. Evo jedne sa srećnim naslovom. Tarapana. Neka bude sve po tvojoj volji, dok se još te pari i grgolji, bezgrešni fetus tek bela pčela, iz mekog saća dušinog vrela, u kom prebiva tužni prosjak, da zgreje kosti paleći vosak, dimilo se ko iz vražje lule, na odžak slamku zovine frule. Okolo dim je, kao da kadi, đavo sa šegrtom tikve sadi, da ne posrneš u tarapani, probudi se, dušo, i ustani. Da mi je da imam kuću, tek pored Dunava bajtu, makar u blatu i pruću, virtuelnu na web sajtu. Da mi je da imam baštu, lipov gaj, rastinje vrtno, pa makar plevio maštu, korov i bilje smrtno. Da mi je da imam čamac, barku, na vodi pasaru, pa makar podizo pramac i u dubokom bunaru. Dok nečastivi šenluči, tihuju dušine strune, molim te, bojler isključi, treba platiti račune. Hvala vam. XXI vek. Siniša Tucić, rođen 1978. Podeli na pola. Na stolu papir, presavij, presuj, podeli na pola, origami, napravi pticu od papira, napravi 1000 ptica od jebenih belih papira, spusti ih na sto, upali televizor. Pod istim književnim nebom. U jednoj te istoj ulici
živi veliki pesnik i jedna mala književnica na početku karijere. Drvoredi su srušeni, igralište izrovano, temelji postavljeni, izgradnja se nastavlja. Sneg je napadao te zime, temperatura je bila ispod nule, kiša nikako nije dobrodošla, samo bi napravila još veći problem. U jednoj te istoj zgradi živi veliki pesnik, upamćen po jednom gradu Mostaru i nekom ženskom biću koje je voleo. U toj istoj zgradi živi i jedna mala književnica na početku karijere, koja sanja neke velike snove, hodajući u nekim belim lakovanim cipelama, pogledom upretim ka budućnosti. Nikada se nisu sreli njih dvoje, iako odavno žive u istoj ulici, u istoj zgradi i pod istim nebom, pod istim književnim nebom žive. Ipak smo se na kraju sreli, gospodin Pero Zubac i ja. Tako da bi se zahvalila večerašnjim gostima, najveći hvala gospodinu Zoranu Đeriću što nam je pružio ovako dve sjajne knjige koje ćete imati prilike da čitate, ko već nije. Jedva čekamo da antologija izađe iz štampe, u pitanju su, pa ja mislim, dani. Zahvalila bih se veliko Branislavu Zuboviću i Goranu Ibrajteru što su se odazvali na poziv. Takođe bih se zahvalila svima vama koji ste ulepšali naše drugo veče, manifestacije Nedelje novosadskih pisaca, i pozvala bih vas da ispratite i naredne dane i programe koji su pred nama. To su promocije dva almanaha, Almanah DNK poezije i Almanah DNK eseja. I naravno poslednji dan kao kruna događaja, odnosno Nedelje novosadskih pisaca, novina na manifestaciji je svakako razgovor sa laureatom, gospodinom književnikom Miroslavom Aleksićem, koji nas čeka u petak uz muzički predah i onako krunu svega, a to je mladi virtuoz Sergej Skeleđija na violini uz pratnju Nere Skeleđije na klaviru. Tako da to su novine. Zahvalila bi se još jednom Gradskoj biblioteci na ustupanju prostora Digitalnog omladinskog centra i Gradskoj upravi za kulturu koja je podržala naše projekte. Hvala svima još jednom i aplauz za vas.